Khumbula lapha ke umdlalo shamakhona amaningi mabhakaniya yena lapha ke uTsovilakazi una 58 emva kwakhe uBashin Mahlanga una 51 kanti ubeza lapha yena ke mbukeli ke Mabasa udaba manje ke kuMastelis ube na 46 uMabasa Apolis ushaya ipass enhle ke Apolis Tito ibhola la dala ke thiba Tito nale ke ithuba lo she washo umzwandoda wazithela ngamanzi uTito wanteka phakathi ke ibhola phayina ke Maswanganye elihle mbukeli ke ibhola ke la mabhakaniya ake sibheke le bhola ke mbukeli ela mabhakaniya Skelemchi ushaya ipass uTito ke ushaya ipass ke yena ke Maswanganye uyasikaza sala phansi amadoda zakhala isefe emva kwakhe phake ushabalala emva kwemzuzu eyisishiyagalombili Magesi Note ifake yalifala ke Dionoto ngapha ke washaya ishot ngayindawo lapha ke yina kuMaswanganye Dionoto unethuba lesibili Maswanganye sala phansi ke Maswanganye Dionoto basuka lapha ke ngena ke iLamontville Golden Arrows abafana besi-10 sala phansi lapha yina ke Maswanganye mfana ke wasethembisa ushaya ipass ke mfuke ufuna ke Maswanganye uyamthola ke Maswanganye ushaya istand Maswanganye Apolis ke Tinas Apolis uyasikaza bemvimbe ke Apolis Dionoto uthola ngapha ke uTito ushaya ipass ke uTito Sipemanza ke uTito ke Tinas Tito ke Tinas uyalivala ke phula manje ke uTito ovole pha ngaba bamvimba lapha yena ke uTito mbukeli mfuke ke Tinas phuka mfuke ushaya ke pass Maswanganye bemvimba ke Maswanganye sibelebele lakha incenga zapha ke mabhakaniya ke mfukeng uthola ke Maswanganye yasikaza ke ibhola lapha uthola ke sibelebele zakhala isefe emva kwakhe ushabalala Magke ibhola manje lapha ke njengobona ke score Magesi Note hayi makamba kanje engani izoyihlathini ke iMagesi Bhakaniya 2 Maswanganye bemvimba ke uMaswanganye Apolis uyazungeza khona la ithuzo ke Apolis bemvimbe ke Apolis Maswanganye zama ukushaya Maswanganye uyasikaza sala phansi ke nempembe ke free kick uyinikeza ke mabhakaniya hey engarazo isuthi induku nje lapha ke yona ke phake iMagesi hayi la kunzima Porque phakamisa phela ke uTito uthola ngapha ke Dionoto trapa kamnandi ke Dionoto sibelebe Botho ke sokole ke okusala phake Apolis uthapha yena ke Maswanganye yasikaza ke Maswanganye bemvimba ke Maswanganye goal kick iyayo ke lapha ke iMagesi njengoba lapha yena ke uButhelezi sala phansi lapha yena ke mbukeli Maswanganye mhlambe ke sithathe lethuba sibonge lamabhakaniya amancane lapha kena ke iDDC ukuthi nanga World Cup emidlalo ke 104 mangikhumbula kahle uzothola kuyona ke iWorld of Champions khumbula amaqembu ke ayilishumi asuka la eAfrika Dionoto bemvimba ke Dionoto League inethulo kuna ke league la Betway nethulo kuna lapha yona ke Champions League yona ke phake iMamelodi Sundowns so udlala kapha yena ke Maswanganye njengoba usele pass ke lapha yena ke Mbaba uthola ke Apolis ovole pha ke lapha yena ke Maswanganye nansi ke ingozi Maswanganye zama ukushaya
Goal kick eyake Magesi. Mhlawumbe ngisokonafa ngeke ngithuke lapha amabhakane enzeke ushintsho afaka lapha yena-ke uMbuthuma noma uMsendane-ke lapha-ke kuyona-ke i-midfield. Magesi ibuya kulo mdlalo mbukeli. Siye ekhefini nje ahlangene amathambo-ke mbukeli lapha esishikho okungenani mhlawumbe bazabalazi ukuthi baye lapha-ke kuwona-ke ama-playoffs. Phakame nalekethoba ake sibheke le bhola-ke iphasi mbukeli lapha-ke iyakhe-ke uMaswanganyi onside-ke Dionoto. Le bhola nje bengalitrepa angene nalo afake nje uyalitrepa la ibhola-ke Dionoto faka u-right wafika la eNingizimu Afrika uDionoto edlala lapha kuyona-ke iBloemfontein Celtic. Mbukeli uthenga nje ithikithi mhlawumbe leka-40 noma ka-60 ube muhle uhlomuhle. Awubheke nje namhlanje abalandeli abaningi bayahamba baya ku-World Cup benza-ke ushintsho uyangena-ke uMsendane phula ngaphandle-ke uMaswanganyi ushaya lapha-ke igoli-ke elihle lawa mabhakaniya elibeka phakathi-ke ebhabheni-ke uMaswanganyi sala phansi amadoda obuthelezi lapha emuvona-ke lapha-ke umbamba bayabaphumuza nje abadlali bawamabhakaniya.